Other for me that was sick. Meda was there within any property Erica Cosinchi. Now, other for Mammy Shell. And besides, I want to say, now I won't tell you about your higher TV. Cosinian said in my transit. Now, and send big child good airways in so. They say, media for two. Any Onyamisu at the Berel. Now, before that, no, my uncle. Kwaji commercial break eba masrese kwaja break ajibre ahwe Attention TV subscribe share ko YouTube na share link no na nsema nda me bibie so no awrade be mo wafa so oye hira be na sema yitwa ya konference ya Other TV, a high attention TV, na attention TV India me pacho. Is someone ya train abasa and sereno. But to me bossy, na my church and matna a quentua, a quinaso. Na Messer said, Gibre, me mobum for me. Na mamitia, the voice of God. Ever pardon Chidia Michel. Me who said the voice of God, members, Ayadiama, and me who dream me. Mammy Canocre, and who dream me. I want to or Docassia, I may say, Shampoo, and a papa dum Chidia, and some semi by, with the Putucasia Batoho. Na me who said, Philadelphia for a year Adumiami. Omunina di chi a foot to Amelbon. One soon or doxo, and you yam so. And tia so say any tsunami. Say any tsunami. We semicatsa pardon chebia say, a son becan on any members in Adia to moi, I'm a waniagia, and my Mesocramaniagia, son or so, any betty. And no chessa what Benjamin was left me some, and also chessa papa dum chebia. Macassa a drubby for my channel, sanity. Na me hu se senia me beka sae no aso asore manani na aso nyame akọ aso ani papa nyame hira aya na se yenum perifo bi la busi ne ye ka asam no ntumi share video na akodu papa no ho e ma asore manani di o comment ba e kire o matwen a papa na yes wa kire do wa tete wa asore mano onyame hira na ene mesre minim se mentia se me be kansama eni ho ne ne ho na emu be kan onyankopon adwene ene ahemyenu mu adwene enti gibrɛ mama me hu nya wahi se de nti na papa de wabetena se na o kamfo papa adum chedua oh mama papa enti pa de se papa adum chedua o de yam pa de se o ye bronsam na o ye no wanko ye okuro bisu obaye wo Ghana enti asori na o ye no o pa che so bi mu atwene wo ho o pa che so bi ntonnwom wo ho enne Ghana ha hwiska na nsen obeche ma asori ma o na me ntwa so broni nya bayi a o de ye nyama o ne kurum broni nya bayi a o de ye nyama o kurum me hu se nipa da so ya twene sere ne abase papa yi mami o twene sere ne abasa kura ne o ba beye no eno ano ye dey o ye en ha ho na mu mepese o baji atum se yemma onyame nka no ho no nyim nche because we didn't feel o ye bibi sei se Ghana so po nyina sha ase ene ye de odo ene nkabom si a aga wonu se nyame adwuma be ko wonu se nyame adwuma be peja na mu ye de ye hwe asore mane de ngo a ye hwe no ngo etie mi do banchifo kese pa nanso me do aye no ye ko tuye no empeso bi tuanka eno chese mewu okesi na me hwe senia adum chedua ye no
the voice of God no she to me ye bia ka me nyini sa ho kire e ba kire ye ndu ho ye du ha obehu maame bi enu nya eska no se onya eska de o se hotel men na hoda ahyawofo na ekoho tio men da hoda ahyawofo na ekoho omu twitwu wani mu no mtete nyama bobo wani mu no akoda ho no mo wiki ngo no mo mema sebe mema ne mo de da ho nti onko ewe ni nyame hira no cha so tutukwan o tutukwan okwenu ko hu ade bie no hu se hotel e sebe enya ahyawofo nkwa ne da hotel ana se gentrafo ene koda hotel ne mu hotel ya bia utukwan na ade sanwa ukotua kana ode unipadua epe na home na odama ade chiw na oto akonto so obanyansafo me ka wasem na emu hwewa kwan yi udimi me ka wasem hwewa kwan yi me ba cho timi awie yi mia me ba ka chiri afia so asiniga mu se otinisu For the past 12-15 years, I lived with my father. He never saw me naked. Me ba Romy will say, na me de me yari achraw. Na na nkro. Na me de me bi anam. Na me shout. Na me shout. Now is the die has been cast. And I'm telling you, Father, I trusted you more than my biological father. I told you things I couldn't tell my father. I opened my nudity. Father, shed the ayame. Father, shed the ayame. Me ye operation me run me home. Na me de my deja show. Papa shed me scar. Na me operation some nam social media. And I didn't know who was doing it. Area semwa. Asem ni nyina ne se okosa no yare no obi a wochini die bema otwa ne yade ne na degem ere kire bema fofi antoata bema na ntumi ankora na menia se mejeje afiaso sniga wrong menia se mejeje father this thing wrong but afutuo na me de bere father this thing opostuye ema akowiase nyina sabi mami mi sase father this thing sawoyere ene afiaso sniga wodna deja be ba beto abontin na me pese me de tworo ne ebua father na me de tulufo enya temdie father this thing me yade Proverbs chapter 27 verse 1 going. Proverbs 27 verse 1. Tie how or say, do not boast yourself of tomorrow. Father, men show men young who men show who men wedding young who answer chinedu. Don't boast yourself. Obiado father destin inti eye trimodena aya osa maudi oba de jabe to abonten inti wan fere se obiti wudi asema ka kire kan ne se me kwa bontipo no be maseme pe no ne me da me ba be ka kire onya mu gidi ada na obitwe no say then or say, for you don't know what tomorrow will bring. Father inti so china bi so yire a woni ne tia woni na wo mai obi so di na deja abeto abonten a woni beji arofo dwehu aya Attention TV ni dia me pacho odifo antwini me pacho asema American TikTok unya no full video ya de link reto me pese Philadelphia manyina mo ko kire madwene mo share link no ema efiaso asiniga nsanka bi mo ma fada de nsanka bi fada oba dejem ana odi atu dwei na wonim ne akina ebeye wonim ne ebesi akina eno ana afia kwa yare mpaso ne yedna deja abeto abonten fada ankebeya se yawo se nyawo masira se obefro
ofra waja obefra wo ba no then you watimi akrokro no aka sorry wa pareche wa patano eye kanebere na anka ebejiw ebeboka yedo be kwa mfia boka so di oba de ja abeto abonti na se fada oni oba na tina se koye oba no so a obeka ne se sa oyiri so ko yare yampaso no da ono sebe obi twa na ya ase ne ba nyina beto abonti a me pa che woni beji enye nyame akwan no penipa bi watini suo wose usuban no ba bi de bi nyini sa eno tumfo ka kire na po no wose nipa ka kire metete se nipa se wani nsu ade isaleje se wo wani nsu ade wo dapo enti kona ko prubu mami sa pa matete wo wada mesro se kwa me despite no police apon yanti nipa bone se bia wo ho yo enti se wadi o machi no abaye o mama de ya mesro hwese obebu oba hwese obedi oba ni hwese oba oba woni aso oba eya uyira deja ena odi ato abontin to us bible no so mame or say don't praise yourself mem mo hu se we wa ne wo na den but let another man praise you with his mouth ma hwe of Ephesians ni ka se wo na me chiudi na me do na me ka ebi na to na pono ne yesi na pabra bomu no mami enye intentionally papa enye intentionally na mo yetinimu de ane akaka bensam ene wie na posa tinimu de ane akaka bensam ene wie na posa na enu kwansa nke ba wo bet etwa se ba father ene ana o se afia so asiriga ocha wan wo yire wo guwiase nyina mani mo ase wo kuomani wo ase esa ahemfo to nsafra wo set sadia don't boast yourself let other people praise you say father wo ye but the any pe can found one say father wo nye obadwe ma pe na beti asema me kan ase father me show hwe kwan abamaso na ba afiaso asnega ni so a wote no ewom se afiaso so di ba bia na afiaso so koji ba madi etwa wadeja de command sen obade anka unyini du ba bia wadeja ni nkwansa chese ba ma obe sabe ono wa ware ni so hwe wadeja Jacob wie mame 5 or say open correction is better than secret love what afiaso asnega Avia Proverbs chapter 27 na making kind of or see open relationship here is better than secret love. Also father general we so be true. Also now dignity. Avia my way and you for today. For we for two baby for we for chinipa. For we for two huko asembi wa chire for me na me ntwama sam so or say faithful are the wounds of a friend but the kiss of enemy is deceitful father we aya brofo be twi di kura na me nchichire ne sempo mama se afia se we a faithful person and kono kra do betima wu ama ben so what did policy para desi afia so asnika se no you bia and ko betima wu ama o cha bibi cha ho ati se wo bibi cha wo fada aya na ka afia so asnika yana de yede ene wa ma wi amoyi no we yina man oropo high attention TV ni na University Foundation e boy chido me ba cho me di property representation kwasi ada woni ba bi kwa mesra me to nsafra wo se bra mayan som ba le me tati apon sorry mesra wo se man sha ho akonfo enka ho anu aduru na mu twen wrade na chinidi na chitumu se
sɛnea tie bia Israel ɔba adeɛ kɛseɛ no ɔbɛwi yie ya me pɛsɛ me ka kyerɛ wo ne sɛ adamfo no a wogye ne die no ɔsɔre tia wa ya nanso hyɛ wo ho de afia so aseniga Father sorry na pa ɔbaa ne kyɛw mantwɛn ansa ɔbaa na tini so na yɛ nnome ɛwɔ so ayɛ nnome ɛwɔ mma so ayɛ nnome ɛwɔ grandchildren so ɔbaa de gya ma menka no korɛ kyerɛ ɔbɔsom na ade akyerɛ no mosum kaseɛ ɛna ade akyerɛ wiase nyinaa no wanya adeɛ onyame ne madɔfoɔ ne my followers asomdwe nka mo mɛba kyɛw wɔpɛ sɛ wokɔ TikTok a ɛyɛ attention TVGH mɛba kyɛw wobɔ link no so a ɛde wobɛkɔ YouTube na wakɔtie nsɛm wɔ nyinara video ne wonya fu wɔ TikTok nhwɛ nti wobɛnya few video bi na mɛsɛ sɛ bɔ attention TVGH na follow me share video yi baby nkɔka fa dansa na msɛ ka nsa de a ɔbɛsesa na dwen mo aba bonten aba pa kyɛw yɛse wo de adi na ma brand mi na ɛne yɛsɛ alert sɛ te saa de afada sesa na awurade hu mɔbɔ na ɔnyɛ yie meda se mediani odifo back to back Prophet Eric Akwasiantwi wonyame hyira na ɔnyɛ ɔkɛseɛ meda se makraw bye bye